Halo, ti? Ti, ko je? Ovdje Nikola iz Kragovca. Nikola, kakav si bio kad si bio mali? Ko? Ja, brate, ko? Ti? Jesu ti Pape? Ja sam. Može jedan vic? Sto ti, Nikola? Ja sam. Ajde onda. Ajde, ovako, bio čovjek na ratištu, znaš. I kako se zove, i pogodi ga metak, znaš. I u levo jaje mu utkine, znaš, dizinaš. I, jel znaš ovaj vic? Ne znam, brate, ti si I kaže odavde, ode kod doktora, znaš. No. I dolazi, i doktor mu stavi, znaš, zvonce umjesto jajeta. Je čuo za ovaj vic, bre? Nisam, bre, brate, ajde. Pa dobro, čutiš kad te budu jebo ima da zvoni. Kakav, ja? Koliko imaš godina? Ja, 13. Brate, ja ne znam šta tebi da poklon. Da, hoćeš, brate. Morat ću nešto. Molim te, ostane u vezi, ti bićevi, uzmi broj telefona, uzmi nešto, mora nešto mu pošaljem. A koji si razred? A ja, 6. A kakav si đak? Vrlo dobar. Neću lektiru ti šaljem, ne boj se, nešto dobro. Nešto dobro ćemo ti pošaljem. Ajde. Važi. A top. A reci li to? 13 godina. Ja treba skinem čega. Kevin, ne znaš?